Wemaskandi promotion ngiyakubona lapho lento oyibhala lapho asazi asikho lapho sila usingayi Khuzani Mfukamposi nogoja kagesi la uthi ngimenywe iSpotify ukuba ngizomela omaskandi ngichaze kabanzi ngomaskandi njengamanje kusakhulunywa ngobuqhawe bami. Siyakhumbula ukuthi kunevidiyo uKhuzani kade ekhiphile lapho kade emenywe khona nabanye abantu yena bemenywe from umaskandi genre ukuthi nazochaza ngezinto eziningi including ama-streams ukuthi ama-streams ayathengwa yini etc. Ungomunye wabantu abamhlunzile ukuthi overall omunye abantu abenza kahle ku-Spotify not ukuthi from 2023 overall ingoma eziningi yizo abayibona ukuthi cha engachaza naye kangcono nabanye bangachaza kodwa babothi hayi akukhethwa yena. So siya-understand-a ukuthi-ke i-pain kwabanye abantu ayisoze yadlula, angeke ize idlule. Kuzobhekakala ukuthi yini imicikilisho esingayikhomba laphana kuKhuzani ukuthi ibe wrong lento eyenzeka ngoba kunzima kubafowethu ukuncoma bevume nje into. Mina angazi ukuthi ngampela uKhuzani imlando emingaka iyoqedwa ubani. Ngizwa ngiyasaba, ngizwa ngiyathuka, ngizwe ngiyathuthumela, ngizwe ngiyafefezela uma ngicabanga ukuthi le mlando emingaka umgodi ongaka uyoqedwa ubani. Ubani oyovala lesi sikhala lesi? Ubani oyokwenza njengoKhuzani? Kuyothatha isikhathi bafowethu, ngiyaphinda kuyothatha isikhathi eside kakhulu ukuba kube nento, kube nomuntu ozohamba ezinyathelweni zikaKhuzani Mpongose. Angisazi mina sengiphelelwa amazwi, sengikhulume kakhulu ngensizwa kaMpongose kuningi okuhle engikuvezile ngaye ekwenzayo abangafuni abanye bama-channel ukumveza njengalona nje ubembhuqa lo umaskandi promotion kodwa asikho lapho. Instead ukuthi kukhulunywe ngento enhle ayenzile uKhuzani, hhayi abakuvezi lokho. Uma ngisho ngama-page alapha ku-Facebook ngingasakhulumi ngaleli, sengikhuluma nje ngama-pages general alapha ku-Facebook quick. Uma kunento ezika emdletsheni ancoma aze aguqe phansi aze aphaphathe quick ukuthi na akuveze afuna ukusichazela, afuna ukusitshela ngezinto ezithize. Kodwa uma kunento encane ebhedayo ethize eyenzakalayo ngoKhuzani, they are quick ukupointa out leyo nto leyo ngoKhuzani, they are quick ukukhombisa iside elibhedayo. Uma sikhuluma sithi inkulu impi eliwa ama-page agcwele laphana ku-Facebook, inkulu impi eliwa ama-influencers ku-TikTok, inkulu impi eliwa ama-channel agcwele ku-YouTube. Uma sikhuluma kanjalo abantu bakushaya indiva lokho. Niyokubona ngelinye ilanga lokho, ngithi niyokubona. La magama ehlala siwakhuluma siwaphindaphinda niyoze niwakhumbule, niyocabanga kube ngathi i-tape recorder iyazirekhodi iyaphinda isound. Kanti cha, yinto esanitshela yona. Niyoyibona loo nto leyo ngelinye ilanga. Aniyiboni manje kodwa liyofika usuku nibone ukuthi la bayadifenda, la basempini balwa izimpi zewuqhawe lami. Engeke ngikusho ngabo mina ukuthi abaphumela obala bevele ukuthi bagqishe kuphi, bengalokhu bexhaphaza abantu lokhu befuna abantu bebafolowe bebalandele emaphejini abo kuma-YouTube channels wabo. Abachaze ukuthi thina siqeshe kuphi le kwe-red kube kayi kwaziwe ukuthi ubani ulwela ubani. Simple as that. Cause asikwazi ukuthi singaba nenkinga eyodwa usuku nosuku. Asikwazi ukuthi instead ukuthi sincome sibheke okubi. Ikuphi uKhuzani oku-wrong akwenzile la? Yini into e-wrong eyenzakele? Angithi ukube bengomunye ngabe sekugcwele kuthi phihli ko-TikTok, ngabe sekugcwele yonke into ko-Facebook, ngabe ko-YouTube ama-channel ayaphikisana laphana, ayabhala, ngane zakwethu nangu Mfokamthongo. Ngabe sesichazele sachazela ukuthi into iwumlando kumaskandi izoshintsha umaskandi nabanye umaskandi abafuni into zeqiniso. Ngabe sitshelwa kanjalo.
bebengeke bekhetha ingoma i-1 million beyike imoto ingoma i-23 million views streams, bebengeke bekwenze lokho. Ngabe sesichazele sayachazela ukuze kubonakale ukuthi kungani kwenzeka le ndlela kwenzeka ngakhona, but angeke kwenzeke lokho, angeke kwenzeke ngoba yini? Kwenziwe insizwa yaseMandaba. Kodwa-ke umlando wakho uKhuzani sizowuqhuba uphila, angeke siwuvumele ushabalale. Thina sizokhuluma ngawo ukuze uphile, nesizukulwane esiyolandela esiyothi mase siyenza i-research, sifunda ngoKhuzani, silandele ngoKhuzani, kuthiwa ukuthi amavidiyo akhona, ama-post agcwele akhuluma kahle ngedlamulenze. Asikwazi ukuthi lokho vele sikubukelele simshayele izandla ukuthi hayi asazi, cha, ake sikwenze lokho. Nami akungijabulisi ukukhuluma usuku nosuku ngoKhuzani, mhlawumbe ngathi ngimnika attention, but it is necessary because no one wants to recognize uKhuzani ngendlela okumele amrecognize ngayo. Ngoba yini? Nifuna ukwenza inhlekisa, nifuna ukwenza ihlaya, yonke into ayenza uKhuzani nifuna ukuthi ibe yi-joke. Angeke sikuvumeke lokho, angeke sikwazi futhi ukuthi sikwemukele lokho. uKhuzani uyakudeserve ukuhlonishwa. uKhuzani kumfanele konke okuza kuyena, yonke impumelelo ayitholayo imfanele uyisebenzela. As much as nani enifuna amaqhaweni konke kuhlale kuza kuwona, kodwa angeke uKhuzani umshiye ngaphandle kwi-equation. Once you do that, uzobe uzilimazile. uKhuzani is the best maskandi artist ever. Ilokho kumele nikwazi. So sizobuya ngokuzayo sizokhuluma ngenye i-topic ngesinye isihloko. Sibonga abakwazile ukuthi bebuke ividiyo kuze kufike la. Ngiyabonga.